Aso lua manuia le pa ia lo whaafonga ma le mai mo le nei fo i whao poponga o tala fo mai Sāmoa o se baia le whaafonga. Wa iei nei Sāmoa le vaitau o le polo ingo whaavlawe te tupu whaafo sei o mafo mai i le awhianga o le tamau aingo le atunuu. O se whaasara launga na saini alo i aile whionga le au mamalu le malo e da ua whaamari e ina le whaono la mati o le soifu o tangata o Sāmoa o na tūlanga tau le se leni. E le whaasilisilanga mai le au mamalu le malo. O ia whaadi ai e le ai se malo si anga wha le tūla whono. E whaamatua ini whaaputunga tupe le malo. Mo sona whaonga ina on ole le pasia o le tala whaatatau o tu o le tupe. O le saidia i le whionga le au mamalu le malo Sāmoa le polo inga. Wa pasia i le whaonga mai o whaaputunga tupe le malo. E whaanga o iai le whaonga le tātou o te noo. I le whono tanga tarue nei a le swipa le mia le whionga mo le pola na rosa ale bodi o. Na ia whaatulanga mai i vahenga o le a ave momo i le whaamua mua le whainga malo. O nisi o ia vahenga o le tatongi na leo tangata whainga luenga le malo whaatasei malato o vataimi. O ngā luenga whaatino mtanga luenga le malo. Makon karate, a toai matatongi o pensiona te nāmata māma tutua. O tupe maua mo i lātou o loa a fia ia a fianga tu mau le tino, a toai ma le mafufau. O ngase au i nātou i whafo mō tōng whitinga, o vaira au mawhala au morisoi fua maloloina, o tui ai mesi o kon karate tau swau o. Au leisi i ngase le fionga le pāre mia le lauli le male tole o te polate vo Fosi Schmidt, na ia whaalia le utu Tala, e le se pāpui pui o le whaonga i no whaaputunga tupe le malo, le mo whaanganga mo whaalavilawe tupu whaafo sei, mai whaonu la matiai le tamawa i ngole atuno. O le vai aso le nei o le a whaatau nu e li isi whaamoe le company whaalele le atuno le Sāmoa Airways, o le a whaalele atuai li isi ana whaalele le 5W Fay, mō ngā ruenga whaalelea e pe foi on whai e leisia na waalele le company. E pe o de se le fio le fōwhanga le company waa ma le pulenga, e na ia whaamautu leisia na waalele mō ngā ruenga whaalelea, e le mahe ato e taliu mai e i Sāmoa leisia na waalele, le na awina atu i ka nata mō ngā ruenga whaalelea i le masino February o le amatanga o le tausanga nei. O le teimile nei o lo wha wau o nanga le waalele mō mua i whemalanga inga, mō le mamalo le atunu u le vāo Sāmoa ma Amerika Sāmoa. E se 4 miliona tā la le whaatupenga o ngā ruenga whaalelea, na whaatupe ngā ruenga whaalelea i te tonu ma le tino le waa ato fōi ma le afi, mō lana waalele le na whaalelea mō mua. O le waalele lo na lua le awina atu o lo whaatupe na lava le company waalele le atunu u. Whaatase masena no ngā tupe ma li UTOS pe a whaape mo o mia. Sau nore pulu le company waalele o vaenga i e a tangi ai o loo anga i pe i luma le company waalele i na tupe maua. Mai o se vaenga taula i le company i le ngata i na i a saonga le mufe malanga i ngā molma malo le atinu. Tarwe nei na whaalau i loa i le company waalele tupe ma e le se 4 miliona tā la. Ai miliona tā la na se le ni mai le vai ngona tupe fasili, le ua mai o na tau au i nātu le malo, e fesoa swani i ana tina e. Lo whaawo peo na la matia mo te malawa a to fo ima pisi nisi tu tonu le atunu, mai ili to tele o tupulanga ngā oi ma tele pe fale, e pe ona iai se tasio mata opo na nginga, pe na tu wina ilunga le ainga i ana le pisi nisi o le Arthur Cafe, ato ai mana lato fale talawai, na mauai ni talawau se to o lua no so fa i le whaai unga le vai aso, ma ave ese ini me pito tā ua, ma taunga tā le ainga mai le pise nesi. Ua poe i ne leo le to o tasio i la ui e to o lua, na maui me poeata, ai o loo wha wau na sa i lia leisi to o tasi. Pe tusa o le tea o le tolu le wawheao le aso saa, na oso fa ia e la ua i le pise nisi ma talepe le whaita to o le ofisa. Ma si i le puso o mea tewi na i se leni whaatasi e ma pepa tā ua a le pise nisi. Na ma ua fo e le ata na poine me poeata,
Le anga I ese o ila ua ia mai I le lata I le wha I le waweao. Ma toe fo ia ne I le te o le wha. Ma toe wha a wau fo I le ave ina o isi mea ta ua. Ma ele o le teimi mua mode nei ua oso fa ia I lea lava whatilavai. Ma to e se ai a seta ta ua le a inga. Na wha mao nia mai ele sui kom sena o le mtanga luengo leo leo. Papa li Mona Lisa tia I keti. O le ali e lusa fulmaltasi tau sanga le ua maue leo leo. E sau mai a fio anga o maangiangi, vaiva seuta, whaapea I maiva le mote tele sala fai. Wa molia e leo leo le ali I le mua mua I modi anga o le tele pe fale. Ma ua whamautu mai foi papa li e yei nisio a seta na ngau ia le ua toi maua. E leo toi yei se Tala mai vai ngā tupi na ngau ia na maua. O tā pai foi papa li le fisoa soani masani le atunu I pe o le tele o isi ma tā upu. I le sa ilinga o le isi to tasi o lo tutoe. O le aso lua se fulmale iwa o le masina le neo se tema, ua ato I le se fulmale onu tau sanga tarumai le lua afe male iwa. E mana tua I pe la ngona maafati o tau ainga, o I la tau na whaafua sei o na whano soifua, I lea tai au ina ua mae a le lulua I le maafui e valu tesi male tasi lo na manosi. Ai muli ane ai se ngā lulolo e le I mawhau wina mō mua de soifuanga o le Sāmoa. Ma whano ai soifua e to tele. Wa wha ingoa ina e nisi le nei aso o le aso e tue wha manatu e pēa I le soifuanga ma mawhau o tangata o le atunu. Le tā ua o le tā pena I te mi uma. I le wha fosei o na lo fio lu tātou soifuanga. Mai so se I tu ainga malawhale nā tura. E ui o se aso e le fia mana tua e le to tele o le tātua tino e misi o a inga nā fia. Ai o se aso o whae mawina ma whae longa ina o le aso o le whae manatu ma tā pena I te mi uma. O Tala fawia, whae manuia le tua I fua whango le ni aso, wha soifuia.